Yo, there's a boy. Wimwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV kwiraga haha niho mucie wigue wi mucie riu muthenya wa ira hariguo kiumia mwena wa Jcm Jesus Compassionate Ministry ni kurari na maundu maingi muno ri kurari na igongona ria Pasaka Easter Sunday rigwakira na maundu maingi muno riria Dama wa mobile space agitwikire wa kurugama kana gugituguo niguo akiariria andu maundu meri matatu niho arakiaririe miario ya gugitara atumia ni thutha he kiumia makiohirwo gitambaya na gitambaya giki ni gia atumia a kigongona riu Dama arakiruta tuge ni ta watho arakimera wahetwo gitambaya giki he maundu meri matatu tabati gugika riria gukina menene ya social media kana TikTok, Facebook arakiuga atiriri wakioho gitambaya giki he turwimbo kana tu challenge utagibatie gwika wi mutumia wa kigongona kana gwi post mbica ugikirite kaundu kangi na miario ino iragituika ya kunyitwo utemi ni andu aingi muno angi makimuhe thengio citaragithira ni confidence iria arakiaririe na muthenya wa ira turona tongi haha aretwo Grace Ndongo aramwira today I was privileged to listen to you at the altar. You are blessed, beauty, wise counsel. Richard akamwira atiriri, your speech today was lovely and true. Good night, matron. Na ndo makihoretwo na gikeno muno ni thutha wa Dama kwaria miario ina kiguni miario-ini na kigongona-ini kia Jcm. Ungi akamwira haha atiriri, I give you a Taylor 100%. Nyamu ni arakigemete muno na ngikirora mbica icio nona arakihumbite wega muno thutha wa gukiaririo. Ungi akamwira atiriri, wow, congratulations madam boss lady, the confidence was so 100%, the preaching was good, it's finished. Akiuga no congratulations ni arakiamukira ni thutha wa miario yake ya ira amu ni arakiaririe ciugo njega na ciugo nditu tondu he andu koraga after kukihumbwo gitambaya ta giki tuwe no ta kiremba uria tukiui nituonete akurino miena-ini ingi ta Githurai wakiona angi makihumbite kiremba na urakimona miena ya kirabu wakora matigakigocithia mwene hinya wega tuge Dama mobile space ni aririe ciugo nditu na ciugo cina kiguni ngoro-ini cia andu o hinda ringi ni twaumagara